Good morning everyone. And thluachuah hamo atu bentukin chancha kampitu Bawipa min thang thasiko sap tu ni nan kalnak a Bawipa ni lam asroi kon hasiti kha mesibiga ban chimta kadu tu zinga pathiambia erotin hausiti kadu micho Johan angam perok amme pakhatim panhi na kha salai vundel tin hause chunhuwa chun jisu chu kalali really rala khan akal chu really chu Tiberius really ti zonga antiphon jisu ni mizo adam tan hatika melchunak atu mi kha an hu cha mirun tam pini ama chu anzul tuzinga tlangtar ben token phunthum behalnak phunthum heven to kadu e chu behalnak chu Zeiruangah da mirun tam pini jisu anzul afoina kan chun zeben tuk lungput la zeben tuk rochen nak heda jisu sinakan anzul jisu kha anfu pathum naka Zeiruangah da jisu nazul timihem tuzinga venizau than house ti kudu Bible kan zautika jisu hi mitam pini anzul langmang asinain jisu hi zul popawa adi ariambal law chantam pia chung kamma lila zong minung tam pini crusade kan naitika thil pakhat khat kan tu tik pawa minung antam pawa khen kan lom big mila kan hangam big mi khen siton semen selo jisu chu zul tu tam deu angai popawa adi ariambal law Zeiruangah ti si chun zul tu hanaken kha an zul mi naken Zeiruangah da an kazul zebentuk lungput le zebentuk rochen nak heda kasina an rati kha jisu ni akhar lai azo pengmi chase tu Bible chakam real mi chunga Zeiruangah da mirun tam pini jisu anzul he jisu achom pek na athat tukla jisu achom pek na wangai theng manga salowen jisu he nei niam ten kar han la amma pumpak he jisu he nei niam ten anum nak ding cha aselem lo jisu sina anzul nak arong big chu khro her atu mi vazau du ronga la dam nak mu ronga thluachuah nak mu ronga jisu sina akal mi polen se jisu sina zeda kamu lai jisu sina zeda kachau khola ti mi lungput he himina he akal mi se tu bentukin question van hal than kadu mi cho Zeiruangah da jisu hi nazul ve ti mi he hal than kan du jisu kan zul hi damna akam pek cha amo kan zul rol ti akam pek cha amo jisu hi kan zul asilowa zungzan nun nak am peki an kham cha henda jisu khri hin ni hina hin nazul ve ti mi he bahal nak to kan du na ta chun nak pakhat kalak lai kan imponga ui chau pakhat chu ui chau chu minung amhu na tik pawa abo peng chu bo thong chu ui chau adang ni an thei vetika ambo chin lang mang ve semen solo adang ui chau chu minung asmi tak tak kha an hu lo cha voinga voiruk rong ambo nu akhin aningol ton semen solo sao pi abo mi chu minung amhui minung akal han lo tiang kha abo zungzal chuban tukin ta chunak lakadu mi chu nangta Zeiruangah hinda jisu khri hi nazul ve ti mi hi bahal nak to kan du nang zong hi Zeiruangah da khri fa na se nanula na pa khri fa an si cha amo khri fa biak en hin na pan ve silawa kan pil kam pun hani pathian an thai pathiam biak an rak pan lang mang cha chu an pet mi chumo zau chomin khri fa biak en hin narak ra ve ti mi he bahal nak to kan du jisu zul hi athami se asana en nazul nak arwang hi naipal visual mo ti mi he behal nak to kan du jisu kan zul kan titika kan lungput chu ama he nei chin chin akan kham tu asi cha cholong selowen thi naken nun nak an pek cha le anun nak tiang manen an peki chu an pek mi na thei tika khenda jisu khri na zu ti mi he behal nak to kan du cholong selowen minung he ni khata naji kulli cheu kan nei chu kulli kan ngai mi he athli ten video he zai se lo chu video anin zai mi chu zoom lo tu pakhat ki happy na se lo chu naji na nun mi chunga hen o hi pa chu jisu christ a anung ti mi he teti amu khong hamo ti mi jong he bihal than kan du zoom lo tu pa ne nanun nak azau e video anin zai mi vil te azau e o hi pa chu zoom lo tu he pe anun hi ai kha ko he
anun nak hen atlum al nak kam hu kholo anun ka zo te ka kamma bantuk te pe asiko hi timi ka mana se asilowa hi pan nun nak ka zo te ka Jesu Christ kham na acho ta take Jesu Christ nun bantuk pe anun hi timi ka da chu zoom lo tu pane chun amhum ha timi he bahal nak to andu than Jesu na Zulh hi rian tuan tho so an nai tho mo Sunday achuak bentukin biak na vakalve adi loi nikhat ni nangani niruk niya ma du pon anung minasumo timi he bahal na kandu Jesu Zulh tu kan sikan ititika Zeiruangah da kan Zulh mipini Jesu anzu so bentuk salawen nalungput hite amhan ve mo tua challenge kan du mi chu Jesu na Zulh hi nalungput amhan mo nang ma pumpak pe te na ka mo na Zulh asilawa chu mirun tampin hane Jesu an Zulh e khro har tu avmu so la Jesu sina zeda ka vai mu khola zeda kaila khola timi rong khan de Jesu Christ na Zulh Jesu Christ na Zulh he nang ma pumpak cha baka asiding se e Jesu Christ na Zulh he an khame zungza nun nak an pek cha Jesu Christ azul ding kan se kan nun hi zoom lo tu ni an zo tika hi pa chu zoom tu asishum ko ti mi an hu kho na ha tu zinga pathiam be kan romi thongen boy pani thluachuah na kan pek ko se amen